Poslednja dešavanja između Amerike, Izraela i Irana ponovo su uznemirila ceo svet. Da li je u pitanju početak šireg sukoba ili još jedna faza dugogodišnjih geopolitičkih tenzija? U ovom videu analiziramo istorijsku pozadinu odnosa, trenutne događaje i moguće posledice po region i ceo svet. Bez zauzimanja strana pokušavamo da sagledamo šta se nalazi ispod površine političkih poruka, vojnih poteza i medijskih naslova. Koliko je realna opasnost od šireg rata? Da li diplomatija još uvek ima šansu i ko zapravo snosi posledice svakog konflikta? Ostanite sa nama do kraja i pišite nam u komentarima svoje mišljenje, ali razgovarajmo mirno i sa poštovanjem. Poslednjih dana svet ponovo gleda u Bliski istok. Napetosti između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana ponovo su u fokusu svetske javnosti. Važno je odmah reći, situacija je složena i višeslojna. Nije reč o jednom događaju, već o dugogodišnjem nepoverenju, političkim interesima i regionalnim saveznicima. Od islamske revolucije 1979. godine odnosi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država su prekinuti. Izrael i Iran decenijama imaju izuzetno zategnute odnose, posebno zbog bezbednosnih pitanja i iranskog nuklearnog programa. U međuvremenu, region je postao prostor indirektnih sukoba kroz saveznike, grupe i politički uticaj. Svaki novi napad, sankcija ili vojna akcija podiže strah od šireg konflikta. Međutim, istovremeno, velike sile često pažljivo mere svoje poteze kako bi izbjegle direktan rat velikih razmera. Dok politički lideri šalju poruku snage, obični ljudi i u Izraelu i u Iranu, a i u Americi žele isto – bezbednost, stabilnost i budućnost bez rata. Istorija nas uči da ratovi počinju zbog interesa, ali ih plaćaju narodi. Zato je važno da informacije pratimo iz pouzdanih izvora, da ne širimo neproverene vesti i da razumemo da svaka strana ima svoju perspektivu. Ispod površine svakog konflikta nalaze se strah, politika, moć, ali i ljudske sudbine. Pitanje koje ostaje jeste: da li svet ide ka eskalaciji ili ka diplomatskom rešenju? Šta vi mislite? Da li će razum preovladati nad silom? Svaki novi incident podiže strah od direktnog sudara velikih sila, ali istovremeno svi znaju da bi otvoreni rat imao ogromne posledice, ne samo za region, već i za ceo svet. Zato se često postavlja pitanje da li su ovi potezi poruka, pritisak, odvraćanje ili stvarna priprema za veći sukob. U savremenim konfliktima granica između rata i mira postaje nejasna. Postoje sajber napadi, ekonomske sankcije, politički pritisci, sve bez formalne objave rata. I dok političari govore o bezbednosti i interesima, obični ljudi razmišljaju o svakodnevnom životu, porodici i budućnosti. Istorija nas uči da su najveće eskalacije često počinjale nizom manjih događaja koji su delovali kontrolisano dok više nisu bili. Ali istorija nas takođe uči da diplomatija, koliko god bila spora i tiha, često sprečava ono najgore. Zato je važno da budemo informisani, ali i smireni, da razlikujemo činjenice od emocija, da ne širimo strah, već razumevanje. Jer ispod površine svakog konflikta stoji pitanje moći, ali i pitanje odgovornosti. Da li svet ulazi u novu fazu nestabilnosti? Ili ćemo svedočiti još jednoj krizi koja će se rešiti za pregovaračkim stolom? Šta vi mislite? Pišite u komentarima, ali razgovarajmo civilizovano, jer upravo dijalog je ono što svetu danas najviše nedostaje. Zapratite naš kanal kako biste nas podržali da snimamo još ovakvih videa.